Саламатсыздар, Ысыккөл онлайн YouTube каналын катталуучулар. Бүгүн 12 март. Авторынок чоң ташуучу машиналарды пассажирский спринтерлер тартып берем. Анда эмесе кеттик эле. Чет-четинен баштайлы, маалымат баракчасы барлыгынан баштап. Аны четинен баштай берели. Сапог, цвет. 90 жылкы 12 расход, есть в обмен деп 300 000 сом деп номери. Сапог жанында Volkswagen TDI 100 000 сом, $10 000 номери 2001 жылкы. Бортовой. Комментарийга ким жазып атты эле, ошолор бортовойлордо болот. Оранжевый цветте. Жанында эле көк түстөгү. Дубль кабина. Маалымат баракчасы чоң экен, бирок эки окшош. Карасаңыздар болот. 313 CDI. 2005 жылкы 2 объем CDI. Двигатель 6-9 расход, договорная номери турат. Спринтер 2007 жылкы 2 объем, 8 расход, $10 500 номери, срочно дейт. Жанында эле Портер. Hyundai Портер 99 жылкы 2.5 дизель 750 000 сом дейт, номери жазылып турат. Сапог бортовой 86 жылкы 3 объем, Мусо 530 000, самосвал номери. Мында бортовойлор аябай көп чыгыптыр. Жанында Мерс 410 92 жылкы 3 объем, 7 расход, договорная срочно дейт, номери. Мындай. Анда эмесе ары кетти. Дагы бир Сапог бортовой 410 94 жылкы 3 объем, 8-10 расход, 500 000, двухскатный номери. Субботик болгон окшойт, чөптөр калыптыр. Бул жанакы бул оранжевыйдык. Спринтер 96 жылкы 2.9 TDI 8-9 расход, $8500 номери. Салам, кайсың? Хорошо. Монсенька. Сапог 88 жылкы 2-4 объем, 400 000 номери. 34 35 97.
büyük. Samasval'dan Samasval değil. Ford Transit 91 yılkı 2575 bin so'mlik nomeri. Ford Transit. Janında sapok. Bugün çok maçlar görken sapok Samasval 92.3 Biom 380 bin so'm test variantı nomер. Bortunda götürüp koyuptur. Janında lab oturadi. 98 yılki 08 объем 5.6 расход 410 bin. 0511 710 nomeri. Abi içi. Yanında daha bir oturat. yılkı 08 объем 4.6 расход 350 bin so'm. Есть variantı nomeri yazılıp turadi. Janında zilder keliptir. Şumduk zilder. Zil 130 80 yılkı объем 6. Bağısı 550 bin so'm. Состояние идеальное. Номері 0505 95 20 21. Полировать etip şunduk qilib жасап ko'rishdir. Video ақша төлейсіздер. Время. ГАЗ 53 91 yılkı объем 4.2 цена 450 bin so'm. Состояние идеальное. Номері 0505 95 20 21. İçi görünüp ekan. Жил 130 менен ГАЗ 53. Светтер дагы келтиришtirdi. Андан ары кеттикли. Сыякта спринтер. Спринтер 2000 жылкы 2.9 объем 8.10 расход 7500 доллар дейт. Номери кызыл түстө, жанында ак түстөгү спринтер 310 CDI дейт. CDI 2001 жылкы 2.9 10 bin доллар срочный. Маалымат парақшасы көрінбейді. Üstü жабық жүк ташылған. Жанында да бір отырады. Гигант 609 4 объем 680 bin линия. Номері ақ түсті.
Жанында Sprinter тұрады, TDI 2.9 96 жылқы 650 000. Номер 704 19 80 пассажирский екен. Sprinter 4WD CDI 2000 жылқы. Webasto блокировка дейді. $18,000. Номері 705 122 775. Mercedes Sapok 90 жылқы 3 объем 260 000 сом. Есть варианты. Номері оранжевый цветтегі. Сіздеріңнен Ысыкөл онлайн YouTube каналы. Бүгін 12 март авторынок чоң жүк ташуучу машиналарды Sapok Sprinter пассажирский машиналар тартып атабыз. Бүгін 2 чоң машина келиптир. Мурда базарда жок болчу. Ford Transit 2004 2 объем 4.6 расход 300 000 сом. Номері Sprinter 316 CDI 2002 жылқы 2.7 объем 12500 пассажирский 18 место. Телефон номері КамАЗдар көп болду турганда. Номері 0502 51 51 06. Алматы ушунун телефондон чалып сурасаңыздар болот. Мерс Sapok бортовой 94 жылқы 3 объем Musso. Есть варианты 705 66 82 18. Ысыкөл онлайн. Sapok 90 жылқы 2-3 басы жакшы көрмөп отур. Номери 0703 34 54 80. Bu холодильник. Mercedes-Benz Rex 2007 18500 автомат коробка. Номері тұрады мат парақшасында. Сатылады басы Sprinter 2 CDI 2004 жылқы 2 объем 650 000 0509 05 11 77 кыска варианты. Ушуңенен чоң машиналарды аяктайлы. Андан ары жөнүндө силерге Ысыкөл онлайн YouTube каналы болду. Биздин баракчага катталып лайк басып сунуштарыңыздарды комментарийге жазганды унутпаңыздар. Сиздер менен мен Асқат Усубакунов болдум. Саламатта калыңыздар.